جاروداوی ایوار باش تماشاوان امروز از نالین حسن بولتنا تایبت به روجاوای کردستان جورا پیشکش فرماندار حسده راگهان جوین آوام به شامر ارینی بو اوی ببن بشک جو ارتشا سوریه عبدید بیجا ترکیه دکاره رولک ارینی د پروسه سیاسی سوریه ده بلیزه. De Syrie ont été pour les États-Unis et pour la France des alliés fidèles, des alliés résolus dans la lutte contre le terrorisme islamiste. وزیر دروی فرانسا دبیجه پیوست کردین سوریه دوی قناغا و گهزده جه راسی خو ببینن. دبیجه امی بردوام بن ده هولدان خوده جبوکو ام پشتراس ببن مطرسین رواین ترکیه هروها برجواندی و مافی تمامی کردان بین گارانتی کرن. mücadele Suriye'nin milli birliği bütünlüğü. لبابتەکانی وزیر دروی ترکیه جالی خوابت بیجه دمجارن یپگه و تکوشینا لدجی تروره و یکیتی و یک پرچه سوریه هلوستامه زلاله. درباره داخیانی وزیر دروی ولاتن اوروپیجی کو پشگریا کردان دکن دبیجه دوی مجاره ده مخاطبه ما امریکایه ام به امریکا رد آخبت نبوان ولاتن کل پیوه دچن. لمزگفتا اموی ددما بلافکرنا خوارن به برانبرده قرار بالغی چه بویه رخصنا کم سپیان جرودا ورد بیجه ده انجام وی بویره ده 3 کسان جان خوش دستانه 5 کسان دن جبریندار بونه. هزن سوریا دموکراتیک حسده راگهاند بالافرین شرین ترکیه عمبارن گنم لنافچه سرینه لباشور کوبانه بمباران کرد. حسده دیار دکه اف دویمین جاره کو سایلو عمبارن گنم لکوبانه راستی ایریشن ترکیه تین. پشتی روخانه رژیم اسد لسوریه ارتشا ترکیه و گروپین سربوه با دست به ایریشن خواکرنه لدیجی نافچه کدبن دسته رو بریا خوا سردنه. دما داویجی شروع پفچونین گراند لدر دورا بنداوا تشرینه و پرا قرق و زاقه دنابرا هر دو آلیان ده درکتیه. روژا هشته به مهه بالافرین شرین ترکیه اتومبیلک چند پیگه لنزیکی گنده گرزیرو لنافچه گرکلگه یا کول روشهلات قامشلو دکوه کربو آرمانج. ده همان دمیده ارتشا ترکیه چند پیگه لگندوار قامشلوی جی تو باران کربون. لگور همان چافکانیان جه دسپیکا 2025 و یعنی جه دسپیکا ای سال و ترکیه بریا درونو بالافرین شر 18 جاران نافچین روبریا خوصر لروشاوای کردستان کرنا آرمانج ده انجام ده 9 کسان جان خوش دستانه و 21 کسان دن جبریندار بونه. فرماندار حزب سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی دبیجه وان جوینک ارینی به روبریا سوریه یا نوره لسر مجارن جدا ین گریدای ولات انجام دانه. مظلوم عبدی دبیجه ده جوینا به روبریا نو هجمارک مجار و پرزگریک هاتنه گوتو پیش کرن. لسر مجارن بنگهین ین گریدای پاشاروژا سوریه لحف کرن و هفاهنگی جی هیا. لگوری گوتنا مظلوم عبدی اوی ببن بشک جا ارتشا سوریه یا نور. دیار جی دکه حتی نها بآوائه کی فرمی نهاتنه و خواندنج بو بجداریه بکن ده کنفرانسا دیالوگا نشتیمانی ده. هروها بانک بجدار کرنا همو بکاته سوریه کر. درباره ایریشن کو ترکیه و گروپین گریدایی و لباکور سوریه بکتینن هروها درباره پرسا آگربسته مظلوم عبدی دبیجه او با آگربسته به ترکیه را پابندن لینه چارن کو بروانیه دبر خود جی بکن. وی گوت او جبو کم کرنا آلوزیه به ترکیه را بریا گوتو بیجان دخبتن و کار خود کن. دیار دکه ترکیه دکاره رولک ارینی د پروسه سیاسی سوریه ده بلیزه. عبدی ده هفدیتنه لگل مدایک عربی گوتیه وان هواهنگیا خو به امریکای را جبو شر لدیجی داعش پشتی کتنا رژیم سوریه یا هلوشیای خورد کرنه
دەستنیشان کرد و ئەو ژبلی vêj بۆ تەکۆشین و شەڕێ لە دژی تەرۆرێ بەکرینە ji بۆ هەواهەنگیە بڕێوەبەریە سووریەیە نورە. هەفسەرۆکە دەستەیە پەیوەندیên دەربە یا ڕێوەبەریە خوەسەر ئیلهام ئەحمەد ji aliyê xwe ve dibêje danûstandin têne kirin ku serbazên Fransî û Emerîkî li Bakurê Sûriyê bêne bicihkirin. Ji bo aloziyên di navbera Tirkiye û hêzên Kurdî de çareser bibe weke ku İlham Ahmed dibêje. Medya Fransî li ser zimanê hevseroka desteya peywendiyên derve ya rêveberiya xweser ev yek belav kiriye ku Amerîka û Fransa dikarin Bakurê Sûriyê bi tamamî biparêzin û aram bikin. Ew ji bo wê hevpeymaniya serbazî jî amade ne ku vê berpirsayetiyê bigirin ser milê xwe. Her wiha daxwaz ji Fransa kir ku leşkerê xwe bîne û li ser sînorê li gel Tirkiye bicih bike. Li badiya Risafa li Reqa droneke hevpeymaniya navdewletî serkirdeyekî pilebilindiyê Daişê kuştiye ku dibe yekem armanjgirtina dijî Daeş di sala nû de. Li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan roja dehê çileyê li badiya Risafê li Reqayê droneke hevpeymaniya navdewletî serkirdeyekî pilebilindiyê Daişê bi navê Mihemed Ceddû di nava otomobîleke serbazî de kuştiye ku dibe yekem armanjgirtina dijî Daeş di sala 2025 de. Li gor heman çavkaniyê di sala 2024 de Daeş nêzîkî 500 kiryarên teroristî li navçeyên rêveberiya xweser û badiya Sûriyê pêk anîne. Di encamê de zêtir ji 750 sivîl kuştine, 117 şervan jî di rûbirûbûnan de canê xwe ji dest dane. Jean-Noël Barrot wezîrê derveyê Fransa dibêje Kurdên Sûriyê hevalbendên dilsoz yên Amerîka û Fransa ne di şerê li dijî terorê de hevalbendên xurt bûne. Eşkere dike pêwîst e Kurdên Sûriyê di vê qonaxa derbasbûnê de yani di vê qonaxa veguhêziya Sûriyê de cihê rastiyê xwe bibînin. Wezîrê derveyê Fransa dibêje em deyindarê wan in mebesta wî deyindarê Kurdan in. Her wiha wezîrê derveyê Fransa spasiya hewildanên Antony Blinken wezîrê derveyê Amerîkayê jî dike û dibêje navbênkarî di navbera Kurdên Sûriye û Tirkiye de kiriye. Her wiha navbênkarî di navbera Kurdên Sûriye û desthelata veguhêziya Sûriye de kiriye ku serokê desthelatê bi Mazlûm Ebdî re civiyaye. Di çend rojên pêş de weke ku wezîrê derveyê Fransa dibêje ew ê berdewam bin di hewildanên xwe de. De Syrie ont été pour les États-Unis et pour la France. Kurdên Sûriye hevalbendên dilsoz ên Amerîka û Fransayê ne û di şerê dijî terorîzma İslamî de hevalbendên xort bûn. Niha ku rejîma sûcdar û hovane ya Beşar Esed hilweşiyaye hêviyek nû li Sûriye hatiye dinyayê, hêviyek lerzûk e, lê rastî ne, hêviya vejîna siyasî, aborî û çandî ya Sûriye ye. Ev hêvî tenê wê demê pêk tê ku hemû civakên Sûriye cihê xwe di vê qonaxa veguhêz de bigirin. Bêguman pêwîst e Kurdên Sûriye jî di vê qonaxa veguhêz de cihê rast ê xwe bibînin. Em in deyindarê wan in. Ji ber ku ew di şerê li dijî Daişê de hevşer û hevsengerên me bûn. Her wiha di berjewendiya pêşaroja Sûriyê de ye ku rê bê dayîn ku Kurd bi tamamî di pêşaroja welatê xwe de beşdar bin. Ji ber vê yekê dixwazim spasiya hewildanên Antony Blinken bikim ku navbeyinkarî di navbera Kurdên Sûriye û Tirkan de kiriye. Her wiha navbeyinkarî di navbera Kurdên Sûriye û desthelata veguhêziya Sûriye de kiriye ku serokê giştiyê desthelatê bi General Mezrûn re civiyaye. Di çend rojên pêş de em ê berdewam bin di hewildanên xwe de ji bo ku em piştras bibin ku Bakurê Rojhilatê Sûriyê ku divê bînin bîrawe bi deh hezaran çekdorên terorîst di girtîgahan de ji aliyê Kurdên Bakurê Rojhilatê Sûriyê ve têne parastin. Divê em piştras bibin ku metirsiyên rewa yên Tirkiye bêne garantî kirin. Her wiha berjewendî û mafên temam ên Kurdan ji bo beşdarbûna wan temam di avakirina pêşaroja welatê xwe de bêne garantî kirin. Leur droit plein et entier à participer pleinement à la construction de l'avenir de leur pays. Wezîrê derveyê Tirkiye Hakan Fidan bê ku navê wan welatan bîne dibêje çend welatên Ewropî welatin biçûk in
دبیجه جی دبن سیوانا امریکای ده بشداری دهن اپراسیونان ده کرنه اگر امریکا تونه به او بخونه ویرن ورن نافچه او خواه لپشت امریکا و دشیرن. Terörle mücadele Suriye'nin milli bir Dimijarên YPG û tekoşînal dijî terorê û yekîtî û yekparçeya Sûriyeyê helwesta me zelal e. Çend welatên biçûkên Ewropayê ku dibin sîwana Amerîkayê de beşdarî dihin operasyonan de kirine, ez bawer nakim ku ew daxuyaniyên xwe ku li cihê xwe lê didin, ew siyaseta ku dişopînin niha ji bo wan, ne ji bo wan û ne ji bo herêmê sûdwer be. Li cihekî ku Amerîka lê tune be, eger ew bixwe werin herêmê û hêza leşkerî bikar bînin, bila em bibînin. Lê em dizanin ku ev ne wisa ye. Bi eşkerî bêjim. Em wan welatên li ber çavan nagirin ku bi bikaranîna hêza Amerîkayê û xweveşartina li pişt wê ji bo pêşxistina berjewendiyê xwe daxuyaniyên wisa didin. Di vê mijarê de muhetabê me Amerîka ye. Em bi Amerîkayê red diaxivin. Ne bi wan welatên ku xwelpê wê vedişêrin. ولاتیەکی ڕۆژاوای کوردستانی خۆگەهاندیە وەزیرە دەرڤەیە ئەڵمانیا ژێرە گوتیە شەروانên me rastiyêrîşan tên ji kerema xwe re alîkariyê bikin. Wezîra Derveya Almanya jî bersivawî dide û dibêje pirsa Kurdî li cem me mijareke serekî ye. Ev genç navê xwe Omê de di dema ku hevkara min ala şalî pirs ji Wezîra Derveya Almanya kir, wî jî ev daxwaziya xwe pêşkêşî analêna bêrbok kir. Dema mirov bixwe nabîne, mirov dikare pir bixwîne û bibehsîne. Lêbûyîn û bihîstin û dîtin pir cuda ye. Gava ku kesek destê wê nehejîne û paşê hûn dibînin ku çawa li jinek tevdigerin. Hûn van bandoran baştir fêm dikin. Şervanên me niha dişer dane, şerê terorê dikin, ji kerema xwe piştevaniya wan bikin. Belê bêguman asayîşa Kurdan yek ji mijarên sereke ye. پێشهات زێدەنە هەم لە ڕۆژاوای کوردستانی هەم لەسەر ئاستا سووریە و داخوایانی گەلێکم بڕاستی لێ چاوێ هەموو کوردێکی لە دانوستاندنێن کوردی کوردیە کاگەلۆ کورد دێبیەکشان دێ بچن دیمەشق دێکەنگی ئەفشان پێکوەرە چ چێ دبە لە پشت دەریان ئەزمان مژەران لەگەل میوانێکی خوا گوت و بێژ دکم بڕێز شەلالگەدۆن و نەرێ ئەنەکەسێت ناوە ئەتیلافە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە دەکو الاستوديو ميواني مايا كاك شلال تقلكي بخير هاتي بار باش سپاس ممنونی بار باشتر هر کس مراغ دکد جوینا داویا شاندا سروکاتیا انا کسیل گل سروک برزانی ده چه بو چه قومی براستی سروک برزانی تکس کرد سر یک دنگی و یک رنگی یک کرد و هر سروک برزانی دست پیک دیجی تکس دکه کرد کاربن روز آوای کردستانی گوتن آخاطه کم فراغه که و هر نرینی و درباری مافی گلی کرد یک به لیم خابن کرد سوریه نوانی یعنی أنا کسی اما وقتی ما آوا کرد سال 2011 بودم گفتن کردا بکن یک بود مشتغل کردا تکم فراغ کده تفکر کردی دوی سردمه 10-15 پارتی بون لجاره یکی بود گمگاری بود مجلس چکرا و دنگورنگ کردا بکره یک دور پیاده هات حولی و تشتن مازن چه بون و احزاب زیاده چکرن و بود تیار ده هر ما کردستان سوریه ده نرینی و اما درباری مافی گلی کرد آنها کان نه یکی یعنی نرینی کوای ثابت نه لیجی کی دیویژن فدرالی لیجی کی دیویژن اداره خوسر لیجی کی تشکی دن دیویژن لیجی کی دیو اما فی قومی ناخوازن جو کردار و غیر کردار ام براتیا گلارن براستی ام جهنه کی بارگیج بونه و ایدر دوره واجهن کی بارگیج بونه جوان او آنها کا ام پیمان سیاسی گبری ما بحضور امضا کردن سر مافی گلی کرد او پابندی وان پیمانا ببین تو پروبلم و تو کشد نام مدتنه اما وکو انا کسی نشرط ما هنه و نمرج ما هنه جبو یک دنگیا کردا و جبو رنگیا کردا و جبو کرد و یک شانده هرن شامی تشتکی دیجی هیدی مروبین و بیرو بالا خلقی و بیرو بالا خوشی یعنی بشانده که مثلا کردی صافی نابه بشانده که دو سیاه و ده مثلا من نچکرنا شانده که هم چکن او شانده هر پایتخت شامی دروسی رو چارو و وگره و شانده بدوده یعنی هر ما کردستان عراق آنها که افزیدی بی سال بوی و کشبه دولت که لیشانده که وادر بغداد و 3 ودگرن 4 شاندرن و 5 ودگرن جبو ما فیگلی کرد لباشوری کردستانی ام جی کرد ویگو ام به هفدور توافق سیاسی
پیمانک سیاسی دناب مت چی ببی و ام پابندی بن بین ملتزم بن و هر دوی سیقشی دناب مهبه يعني باشا كاك شلال يعني قالك كسان بيش بنيا وياك ذكرن يعني جي هيفيك للجومان هبويا كو بشتي سردانا في شاندا سروكاتيا انا كسيج بو هاوليري وجيفينين وي دما كو فقرا قامشلو دي او بينك بهفرا رونين بهفرا بجفن افيك راستا دي كنجي بجفن مشكلة نلبا انا كسي ابدا انا كسي يعني بري جو بنجم سروك برزاني وبشتي جو هاتنجي هر حاضر انا كسي بروبلم جموا برادري دن الجموا حوالاني دن او نحاضرن يعني او ناخذن برارونين او نحاضرن جو يكتيه بكن اما وقت جو امريكا وفرنسا ما خصم بارونين حوالاني ما دستا سروكات يا انجمن چولاي برز مظلوم عبده ولقل كومبون وسرتشنا اتفاق كرن جارك دو كومبونا بردوام بكن بروبلم جهنه زو حل بكن اف جواتي گوشید بنجی هاوبش هر بسر پرشتی امریکا بهتر او بان مدک و بان وادک راعی امریکی کینگا بان مک هان گفتو گویل گلوا بکن بگمان به شرط و مرج امی هر واکون بنا واجباتا ونريني ما هدفها مهر او يعني هنا نونري امريكا افيك نخواستيك هردو آلي بهفر رونين جارك دن نخواستيه ليش جارك امريكا خواستيه اما وكو انا كسيما نقوتينا ونا معقوله امريكا هربيجنا وام نرنجبو يكتيا كردا ام نرنجواتا ببيانك ريا ببرز مظلوم ريا بكسكير لكن ام حاضرين جواتار وام حاضرين يكتير وشرط وشروط ما جي وقت ما بري نها قوتنا ايوان او قال لك بروباغندا كان ديجي انا كسي ديجي مجلس ودي بيجين مجلس ناكو انا كسينا كلي انا كسي ديكود هر وقت كده حاضره يعني شرط ومرجكي انا كسي اني خبر بين كرم بكن بيجين ما بشرط انا بريارك يا قرتيا انا كسي بريارة انا كسي جروجا يكيد باشا كاك شلال تقول جيفينا القل مظلوم عبدي ده السرشن تشتان ريكافتن هاتيا كرن وكاتش هات ريكفتن جوات بردوام ببن جبلي في جبلي في جواتي بيجي بردوام من ما بس عم جبلي ريكفتن كو جوات بردوام بن السر تشجي الهفكرن لا هر سر بردوام بونا جوات ابويك ولسر زوبونا حلا كيشي جوهنه تشتي عالق نقبه هردو جاد زو حلوكن زو كاربن يعني ريجوار ببينن جوتنا هردو جيا ببيك بروبليم مو يعني تفقرا كردي صاله بنجي حفظات حياه شي بو ناريني هر يكن وهر بيكتيا تفقرا همو بارتي رايب هم يكتيا همو هزاريه وهر وها انجمنا اجتماعي او يعني وي كاري دك واف هدفاوي واف ارمان جوينه لي بروبليم مو اجارك يعني دوباره دكم لبا طرف نلبا انا كسي او كينغا حاضر من هيكو دقوناغا بدا دي انا كسبي باجو خستن جبر مظلوم عبدينا هاد داخو يعني يا خوي بري داوي بري كوز بمستديون هاد نوانو تشي عندما بيشكشكر دبيجا وان جواتا كأريني هبويا القل ريبا بريانو يا سوريا والسرشان تشتانجي الهفكرنا جفاتي بريز مظلوم وقصدي لقل احمد الشارع ولقل اداره سوريا نجبو ما في قل كرده بيتر جبو مسألة قصدي جبو شكاي جبو سلاحاي جبو شوا قصدي بشك جي ارتيشا سوريا آينده مستقبل آجن هذا سبيكرنا آفكرنا جبو مسألة نفطي جبو مسألة غازي جبو دفريندن باجارو جندي عربا دي باريس جاي مازن وكورقة ودير زوريد بند دصلاتا قصدي دي جبو فان أواي از بلكي يعني خالا داوي أجر هب ممكن أو ما في قال كرد دجواتي والقل سلطاني آشاميد لمسألة أنا كسي نأبا أنا كسي يعني همي وي رئيسي إيه سركة يكن ما في قال كرد وأنا كسي بهوريا مدي باجبه ناكب يعني أنا كسي أدريسه كم مظن وقوري وواضح يجيبون ملتي كرد سوريا ويجيبوا قضية كرد لسوريا ويجيبوا عدالة قضية كردي لسوريا يعني كيجي ولاتي جيهاني زلهيز وقت يقول ببحث قضية كردي تين لدريه أنا كسي دخن يعني أمريكي هرد تواصل لدنا بأنا كسي رو هروها روسو يكتيا أوروبا ودولتين أوروبي ولاتين فرنسي هرد بيواندية دبردوامن فرنسي بردوامن بأنا كسي رو ببارتين أنا كسي يعني تكلمة تبدأ فرنسيار هنو قال لك البيشن جبو مسألة كردستان سوريا باشا برسك دنجي أو أنا كسي حتى كان جدنا ائتلاف ددمينا أنا كسي نجبر جواندي ويجوج ائتلافي بكشي يعني وائتلافي تزيان نجاندي أنا كسي نجاندي قضية كرد سوريا يعني وثائقي قال لك اللي بيش نابرا مو ائتلافي هاتية أم ذكرن
وهمو هيزن اجتماعي سوري عربي وتركماني وهروها مسيحي كريستيان دنوا ائتلاف اقرار كرنق مسألة كردي لسوريا مسألة وطنية ودوي خلقي سوريا أبيك هذه آلي كردا بكن مسألة كردي قضية كردي حل بكن حلك عادل بو فيك إني برجون ائتلاف يعني وكا هزك هاتبو بيكانين هزك سياسي يا اوبوزيسيونين هذا صلاة جهاتية جوهرتن ما ائتلاف خدمينه ائتلاف هي اللي ميثاق ائتلاف بيجي كينجا جمعية عمومية تشيبو مؤقت أو جمعية حكومتك شيك ممكن ائتلاف خو حل بك وقت يقهمو بيكاتية ائتلاف ديت خو حل بك بيقومان أنا كسيجي بوين رينا رب لحياة ائتلافها بالنجبر جوندية أنا كسيجي جدب ائتلاف نرينا مواي دخوازم دلينا تسر داخوانية كالهام أحمد جي والجرم كود بيجا دانو ساندن تينا كرن سربازين فرنسي وأمريكي الباكوري سوريا بينا بجه كرن هون سرفيه كيش بيجن بهوري عمد تشكي قال لك إنه واقعي يعني هذه أمريكا وهذه فرنسا بين سرسينور وبين يعني وقوات فصل النقابة هردو جهاد بهوري عمد أمريكي جي وهر فرنسي جي وبتايبتي أمريكي دي سردما ترامب دي قدها روجير ماي ويبي بسروك نممكن بهر سربازين أمريكي تيك خطر دو تيك جي نزاعات دو تيك جي حروبات يعني برا هذه خل جي جنهالين بهلن وقد بمالا خدي أوا باش برا هذه خنكشين بهور ناكم جهزي خو ببن قوات فصل النقابة جيش تركي دي والنقابة هزين باشا هونفان إيشين سربندافات الشنية شاهد بينا ما أمد بينا بالشر مسألة لسوريا تشتك حل نابي يعني وأمن بشرنا لوي بندافي وان دفري عربي جي يعني بلكي إيشو كاري قصدي تنه يعني لهروها الشر خدمتها كسكي هناك وشر بيتر كيشي هنا هن وتعقيد بك لسوريا والهمو دفري سوريا وبيمان وايج دياري جي قد صلاة سوريا تازه جي نب صلاة داران سوريا تازه نب الشر نجين الفي آلية سوريا تشيبه ون الآلية دو سوريا تشيبه دبهوري عمد دروجي بيش دم بيش دو هيمني لسرانسري سوريا تشيبه وقصد جي هروها وك هزي دي تر إيش أقدر ويبين بشكل ارتشا سوريا عند بيش مرجعين روجي ويبين بشكل ارتشا بيش مرجعين روجي إما وكو أنا كسي أمي هول بدن ببن نواتك حقيقي جبو ارتشا سوريا وكاربن دفري خو كرامة خلق دفري كردي حماية بكن قالك سباس بو تبر الشلال قدو نرى أنا كسر نافا ائتلاف أوبوزيسيون سوريا اللي بدري الاستوديو تميفاني مبوي قالك كرهاتي ممنون قالك سباس بوش بصدان سيفيلين كردو عرب بمبارانا تركيا سربندافا تشريني كل سرچمه فرات دكوا شرمزار دكن لسربندافا تشرين داخوانيا شرمزار كرنه جاليه هسروكي انجمنا جبجي كاريا كوبانه به لسر خبيشان دران هاتا خواندن بندافا تشرين لسرچمه فرات دكوا 8 کیلومتران دوری سینور ترکیه چافکانیا سرکیه برهم آنینا الکتریک و آوا و خوارن و چاندنیه اجبو نافچین من بجو کوبانه بسادان سویلین کرد و عرب بمباران ترکیه با سر بنداوا تشرین سر جمع فرات پروتستو دکن خواپشاندر لدیجی ایریشن ارتشان اجتماعی یا سر به ترکیه و پشتوانی هزین سوریه دموکراتیک دکن كل الناس يلي جايين اليوم على المسيرة همو خلقي إيرو كوفي خو بيشانداني دكن جهمو بيك هاتيان و جهمو نافچين باكور روشلات سوريا هاتنا جحسكي قامشلو رقا و كوباني هاتنا كرد و عرب داخواز دكن كو تركيا إيرش يخوال سر بنداوا تشريني راوستينا جبر بيوستيا ما ببنداوا تشريني هيا ام بريده راستي 13 إيرشن عسماني بون لسر بنداوا تشرینه داخویانیا پروتستو کرنه جالی هفسروک انجمن جیبیجیکارا کوبانیه و جخوا پیشاندران و هات خواندن برپرسی روبریا خسر هوار خلق نافچه گهاند حکومت نویا سوریه نناشد الحكومة في دمشق أن تقوم بواجب أم دا خوازي جو حكومتي الشامي دكن بأركي خرابة نوك جروبكي دكريزا سوريا دا لبالي وك إدارية كانو بشتي هرفينا رجيما بعسي بأركن خوين ياسايو أخلاقي رابة بورا وستاندنا دجمنكاري بن بيكاريو داگير كاريان جبر سوريا بوي ميدانا هر آلية كي دخوازة فتنية وتفلهوية لفي جغرافياية چه بكه
بنداوا تشرینه سرچم فرات 8 کیلومتر دوری سینور ترکیه. چافکانی سرکی برهمانین الکتریک و آوا و خارون و چاندنیه با نافچه باکور روجلات سوریه. جدانزده کانون 2024 و ارتش نشتمانی سوریه به پشتوانی فراکه شرع ترکیه بردوام ایریشی بنداوا تشرینه دیگه. داکو بنداوش دست سیزن سوریه دموکراتیک درخینه. شاندك إيطاليا بسروكاتيا وزير درفية إيطاليا أنطونيو تاياني سردانا شاميكر لقال وزير درفية سوريا أسعد شيباني جفيا وزير درفية إيطاليا دبيجا أم آمدنا كود جلك واران دا بشجريا حكومة دمكيا سوريا بكن بشتي جفينة هردو وزيران دو كونفرانسا كروجنا مبانيا هفجدا آخرين وزير درفية إيطاليا أنطوني تاياني دبيجا قال سوريا برپرسیاره جبو سرکردایتیا و قناغانو و او آمدن دگلک واران ده پشگریا حکومتا دمکیا سوریه بکن. وزیر دروی ایتالیا دبیجه دوی خلک سوریه بریا دیالوگ پرزگره که خوچاره سر بکن. هروها تکز دکه دوی یک پرچه آخا سوریه بپاراستن. نویسنگها پیوندین دروه یا انیا کردستان سوریه لپایتخت سوریه لدمشق جوینک به شاندر تایبتی آلمانیا جبو سوریه شتفان شنیکره لدار خستیه جالیه شاندا انیه و سیامند حاجو که سروک تفگر آزادیا کردستانه و سروک نویسنگها پیوندین درویا انیه هروها مصلح محمد که اندام نویسنگها پیوندین انیه للشامه و جمرد حمدوش که بر پرس راگهاندنه نویسنگها پیوندین درو بشدار بونه شاندا نویسنگها پیوندین درو ده دسپیک ده درباره انیا کردستان سوریه و سدمین راگهاندناوی و داخوازنوین سیاسی کرتش رو یک پیشکش کردن و پشتره شانده بحثا روشا سیاسی آنو لسوریه و ترسا جهر پشگوه کرنه که کردان لسوریه جالی رببریانو لشامه کرد. دداویه ده بشداران لسر پیوستیا تکلیا هفبش تکس کرن هر وها شاندنا آنکو شاندا نویسنگها پیوندین دروه ده هفدیتن خوین سیاسی بالین جوداره لشامه بردوام بکه. نها سیامند حاجو سروک شپل آزادیا کردستانی جشامه میوانه میا که سیامند ایوار باش سپاسو میوانه رو داویه. ارمان جبه سردانا و جبو شامه دوی دمه ده چیه گلو؟ وانی زمان اونزانین پشتی هشتی هیوا دوازده ساله چوی دستهلاته که نو هاتیه شامه سر دستهلاته و گلکی گرینگه ام وک کرد الشامه بن ام زانین گلک وفده ناف دولتی نونری گلک ولات الفیدی حاضرن گلکی گرینگه ام تکلیه خوب واره بکن وک اونزانین گلک ولات آنین زمان بود و مافی کرده وری پاراستن د سوریا پیش روش ده وک آلمانیا فرانسه هلندا افد بی بدانستان ما بتکلیه ما ولو ما گرینگه ام شامی بن افج علی کی افج علی دیو اف کسی هات نصر دلسلات دوی براستی ام جوانی زیک بشوپین ام میزنن موقفی و همبری کرده چیه چه سیاستی خوازن همبری کرده بکن وش کوده باشتره گونل شامی بی لو ما گرینگه ام شامی بن و از هیوی دکم گلک سیاست مندار و هیزه جواکات سیویلی کردی هجماره که مزن جواورنا شامیش بر بریار بله طبعاً وقت رینگا ام ویدی براستی. کاک سیامند توج أوروبا برای خدای شامه قالوا وهیویج پیک آنینا شانده که هفش یا کردی قد کریا حتی که هن وکانی بتناخد شون شامه یا چاوا. دوی ام شاش فهم نکن. هرنامه شامی نم هرن تکلیاب واکسی سردستلاتی را براستی. ام داره جبوی شاندی اروپی شاندی امریکی ام واره رونن وندا خوازی خو بین زمان و ام جواره بدن خویا کرن کردی سوری چت خوازن وک میناک یکی تیا اروپا خوازی
سزای سر سووریا گفتوگۆ هەیە ڕاکێ ئیرۆ و دەهژین بە ئەڵمانە رە ئاخفتر مەگوتن vê شەرتاون دەینن بەر ڤاکەسێن و هاتنە سەر دەسەڵاتێ هەکەم vê سەزای ڕاکن divê اون سۆبەر بکن بۆ مافی کووردا وەرنە پاراستن و مەژوارە داخویاکردن ئەف کەسێ نو هاتنە سەر دەسەڵاتێ بڕاستی مەترسی هەیە حتا مافی زمان نەدنە کووردا لۆ ماژی گەلکی گرنگە ئەم پشتگirتیا ڤاکەسا شخوەرە بستین مەسەلا هێڤی هەنا ji بۆی زۆر مەسەر پرساتەی دووە هێڤیە کووردا هەنا ji بۆی شاندەکە هەڤبەش چێبێ gelekî giringت بە هەوریان دە شاندەکە هەڤبەش چێبێت vê یەک دەنگی یەک هەلوەستێ ئەم وەرنە vê دەرێ بەس بڕاستی بۆ ئەز لە هەڤالی ئەنجومانی گۆهدار دکم یانی یê پێدەی گۆهدارکم تێ دنیاکە دی دژین ینی ئەز نزانم چاوا سیاست فێمکردنها من بوەرەلکەکەیشە لال گەدە گۆهدار کرد دبێژێ ئیتیلاف تێ زەرار نەگهاندیە کووردا ئەم زانن ئیتیلاف مەسئولەت بەر بنپێکردنی مافرێ مرۆڤ بله کاک سیامەند پەیوەندیامە دیارە کو بە کاک سیامەند را قوت بووە حتا کو هەفکارێ من جاردن هەول بدن پەیوەندیێ گرێ بدن ئەمێ لەسەر جڤینێن وانژی ڕاوەستن کە ئەف شاندا ئەنیا کوردستانە سووریە لە شامێ حتەنها چەند هەردیتن پێکانینە دەزانن کو لەگەل نونەرێ ئەڵمانیا لە سووریە جڤیا بوون وەک کاک سیامەند حاجۆژ دینها ئامێژە پێدایی وان داخواژ نونەرێ ئەڵمانیا کریە ددەما کو گوتو بێژ لەسەر ڕاکردنا دوورپێچیانژی جەزایان لەسەر سووریە تێکردن divê hinek şert û merc hebin ji wan jî ew ku mafê Kurdan bê gerentîkirin ez dixwazim îca ji kak Sîamend bipirsim ka gelo bersiva Almanya divê derbarê de çûbûye wekî din jî çi civînên din li Şamê pêkanîne tişta ku wan li Şamê hetenha dîtiye têbîniye wan li ser çi ye ti civadek wê navbera wan û destxelata نهایا شامی ده چه ببن حتی کو میوان من آمده ببه از ایوان پرسی خواجه بکم کاک سیامن جاردن پیوندی آمه هاته گریدان و دا خواج نونر آلمانیا لسوریه کربو کول برانبری پرسارا کرنا جزایان و سزایان گرانتیا مافی کردان و کنمونه بکن نونر آلمانیا دوی درباره ده چه گوت شوره؟ بێگومان مافانی زمان ئەو دبێژن ئەو یەوەکەیەکی تیا ئەوڕۆپاوێ پەف بشێورن و ژمارە دانەخویاکردن گوتن اون زانن وەزیرامەی دەرڤە مۆقفێکی گەلێکی زەلال داخویاکردن ji بۆی سووریا پێشە ڕۆژ و divê کورد وەرنە پاراستن و مافی کووردا وەرێ پاراستن ئەو ئەڵمان دبێژن ئەف سیاسەتاوە نایە گوهەرچن و مەهێڤی کرد پەڤە گرێ بدن مافی کووردا با سەزایی وەکەم گوت ڕاکردن مەگوت vê شەرتاون دەینە بەر vê نیزامان و ئەف کەسێ نو هاتنە سەر دەسەڵاتێ بێژن ئەمێ سەزایە ڕاکن هەمبەری وێ divê شەرتنا اون پێک بێن چی مافی کووردا وەرێ پاراستن چیە ئاشوریا چ مافی ژنا وەرێ پاراستن هەمبەری وێ اون حازرن سەزا ڕاکن و هەکە ئەف نەهاتەکردن divê اون بەردەوام va سەزایە بهێلن و نەڕاکن باشە تەنێوە نونەرێ ئەڵمانیا حتەنها دیتیایان ژی جڤینەوەیە دن هەبوونە؟ نەجڤینێمە بەردەوامن وزانن ئەف دوو ڕۆژێمە ئەم شامێنە دمێنن vêdê ئەم هێڤی دکن مەتخواست فەرەنسیە ببینم ڕاستی بەس فەرەنسی گوتن نەها نەلvê دەرێنە و خویاتکێ فەرەنسی هاتنا شامێ هینێکی بواگرانە تن و نەرێوە vêdێنینە ئەڵمان نەمساوی و بریتانیژی نونەرێوە نین vê دەرێ بەس وەکە بریتانیا ئەم حفدێ هەیڤێ ئەم لەف هاتن هەفتوو بین مەتخۆست ئەم vêdê wa bibîn بەس گوتن ئەم نەلشامێنە vî وەختێها و ئەمریکیژی وسا ئەمریکی سۆزدان ji ber hefteya na roja em hatin Amerîkî weftê wa ji vêdê çûbû bes em têkiliyan em gwarê jî damostan nabikin. Wekî din hûnê civînan li gel kê jî bikin ji bilî nûnerên welatan? نێتامە هەیە اون زانین هژمارەکە مەزن ji کوردی سووری هەنە دتاخێ مەزن کوردار vêdê hene weke hûn zanin di wextê xwe de berî şoreşa Sûrî destpêkê hijmara herî mezin Kurd bûn ve her du taxa îro hijmara بله کاک سیامند
باش دیارە دیسان پەیوەندی قوت بووە بڕاستیژی هێلا پەیوەندیان لە شامێ نە ئەو قاسی زێدە باشە لەو ماف دوو جارک و پەیوەندیامە لەگەڵ میوانێمە قوت بە گەلێکی سپاس بۆ بڕێز سیامەند حاجۆ سەرۆکێ شەپێلە ئازادیە کوردستانی ژ شامێ میوانێمە بوو. ددەما ساندنا خواردنێ لە مزگەفتە ئۆمەوی لە شامێ هەژمارەکە کەس بوونە قوربانی ڕێخستنا کۆمسپیان ژ ڕووداوێ ڕەتبێژە دە ئەنجاما وێ بوویەرێدە 3 کەسان جانێ خۆش دەستانە 5 کەسێن دنجی بریندار بوونە. پارێزگارێ شامێ ماهر مەروان دەبێژە ئەو وەزارەتە نافخۆرە پێدەچوونێ دوێ بوویەرێدە دکن وێ هەموو ڕێکارن پێویست لە هەمبەری کەسێن بەرپرس دبەر جانج دەستانە خەلکێدا وەربگرن. شێف عومەر یە ناوداریە سووری بانگەوازیەک بەڵاو کردبوو ڕاگهاندبوو پشتی جەژنا ڕوخانە ڕێژیمە ئەسەد بێپەرە ئەوەی خواردنێ لە مزگەفتە ئۆمەوی بەڵاو بکە. لە دەما بەڵاوکردنا خواردنێدا ji ber zêdebûna hejmara xelkê koçûbûn wê derê qerebaleğiyek çêbûbû di encama wê qerebaleğiyê de ku xelkê hevdû dehf dane hejmareke kes jiyana xwe ji dest dane. Me peywendî bi rêxistina bergiriya sivîl ya Sûriye an ku bi komspiyan tê naskirin me peywendî wan re kir wan ji rûdawê re got ku ئامارên destpêkê sê jinin ku canê xwe ji dest dane 5 kesên din jî birîndar bûne. Li gorî vê çavkaniyê ku ew pêşbîniya wê yekê dikin ku hejmara qurbaniyan jî zêdetir bibe ji ber ku rewşa tendurustiya hejmarek ji birîndaran ku hemû jî zarokin ne zêde cîgire. Şêf Omer şêfekî navdariyê Sûriyeyê zincîreke xwaringeh li Tirkiye û Îmarat û çend welatên din hene. Di rojên derbasbûyî de piştî rûxandina Esed vegeriya Sûriye û ev xwarin îro li mizgefta Omewiya li Şamê amade kiribû. Ev çend dîmenên cuda ne dîmenên taybet bi rûdawê ne ku li ser ekranê rûdawên ha hûn dibînin ambulanseke dema bûyerê ku di dema nîvro de bû birîndaran vediguhêze nexweşxaneyên Şama paytexta Sûriye diyare jî ev qerebaleğiya ku hûn dibînin ev li dervî mizgefteyê canava mizgeftê qerebaleğî çi qasî zêde bûye di dema belavkirina xwarinê de ev bûyer û ev tişta ku li nava mizgeftê çêbûye bi rastî jî gelek karvedan li pey xwe anîne ku beşek ji xelkê dibêjin fewzayek tevliheviyeke zêde li Şamê heye û divê ev yek bê kontrol kirin. وەزارەتا پەروەردەیە یا ڕێڤەبەریان هایا سووریێ حکوومەتا کاربرێکەر دەبێژە وانوانەیە پەروەردەیان نیشتیمانی ئانکو لە سووریە ڕۆژاوای کوردستانی جێرە دەبێژن قەومیە bi temamî ji rêbazên xwendinê rakirine êdî ev wane ev madde namîne nimreya wê dê bi wekhev li ser her du waneyên dîrok û coğrafya bêdabeş kirin. Ev yek ji wan guhertinên ku de rêbazên xwendinê de ji aliyê Wezareta Perwerdeyê ya Rêveberiya Nihaya Sûriye tê kirin. Lê di nava waneyan bi xwe de jî destkarî hatiye kirin, çend guhertin hatine kirin ku bûne sedema rexne û nerazî bûnan. Li Şamê li pêşiya Wezareta Perwerdeyê ya Sûriye li dijî guhertina sîstema xwendinê ji aliyê hikûmeta karbirêker ya Sûriye ve çalakvan xwepêşandan kirin. Xwepêşander dibêjin ne ji mafê vê hikûmetê ye ku guhertinên radîkal bike. حکوومەتا کاربرێکەریا سووریە gelek destkarî di pirsên dîrokî, niştîmanî û kulturî yên rêbazên xwendinê de kiriye ku girêdayî dîrok û nasnameya Sûriye neveyekê jî tirseke zêde li cem rewşenbîr aliyên peywendîdar û pêkhateyên wî welatî çêkiriye. Lewma weke ku ew dibêjin zingilên metirsiyê lêdaye. Li Şamê li ber Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyê dijî guhertina sîstema xwendinê ji aliyê desteya Tehrîrê Şam ve çalakvanan xwepêşandan kirin. Xwepêşander dibêjin neş heqê hikûmeta demkî ye guhertinên radîkal bike.
نحن موجودين هون اليوم لأنه حكومة تسيير الأعمال ام ایرو لوی درینه داکو ببیجن دسلاتا حکومتا کاربریکر نینه کو بریارین یکالیکر و بنگهیم بده ام لگل هر گوهرتنه کینه کو باسنه رژیما برید ده لی پرسا هلوشاندن آن سر راستگرنا بشه کی سیستم آخواندن رد دکن ام هیوی دکن اف یک گریدای کمیته بسپور به جزء يا ريت يكون عن طريق لجان مختصة. حکومت دسته تحریر الشام گلک دستکاری لپرسن دیروکی اجتماعی و کلتوری ین سیستما خوندنه دکرنه گو گریدای دیروکو ناسنامه سوریه نه و یکی جی ترسک مزن لبا روشنبیر آریم پینودیدار و پیکاتین وی ولاتی چه کریه لورا لزنگل مترسیه ددن هاي الحكومة بلشت تتعدى صلاحياتها. بحكومة دز بزيدگاویان کریا. براستی از درباره جبرنا بشا گریدایی به داگیرکاری عثمانی و عاجزب. جبر دیروکا سوریه تجی شورشن. و شورشا 2011 نه یکم شورشا گل سوریه. دوی او یک باش بیزانین. گل ترکیه دوستک می راستقینه. و تپرز گریکک ملگلوان و گل لبنانی و اردنی نینه. همویان میوانداریا گل سوریه کرینه. لیتن پرز گریکا مل گل دیروکا داگیرکاری عثمانی و فرانسیه. و شورشن ما دجی وان داگیرکاریان بشکی دیروکا منه و بشکی ناسنامه گلک سوریه نه. هي جزء من تاريخنا وجزء من هويتنا كسوريين. پشتی رفع بشار اسد حشت کانون 2024 ده دسته تحریر الشام دست دانی سر دست حالات للشامي پایتخت سوریه. تحریر الشام وک شاخ رخصنا القاعده لسوریه ناساندن. 2012 ده جعالی امریکایی و کت لیسته تروره و 2013 ده جعالی نتوین یک بوی استرالیا بریتانیا کانادای و 2014 ده جعالی سعودیه نیوزیلند امارات ترکیه و روسیه و وک ریخستنه که تروریست هاد بناف کرن پرانیا خلق سوریه دترسن اف ریخستنه رادیکال سوریه بر بشرکی نافخویی و ببه وحطانها باور نكرنا جي رجيمة بعسي وأسد ورزقار بنا لولو خان روداو لباجار طرطوس لروج آوای سوریه بالصدان کارمندین جن ین سکتورا تندرستی لپیشیا آواهیا پارزگاه خوپیشاندان کرن. اف کارمند به بریارکه جالی حکومت آنویا سوریه و جکار هاتنه دورخستن. بریارا جکار دورخستنا کارمند تندرستی جالی اف حکومت کاربریکر هاتیه داین و سدم جلگوری که او دبیجن سخت کاری دگری بستن کارمندان ده هاتیه کرن لی کارمند دبیجن نزلالی دوی پرسیده هیا دا خوازا سراس کرنه دکن. لی پارزگاه طرطوسه نزیکی 25 ناوندن تندرستی هاتنه گرتن هر ناوندک خدمت بو زیده 50,000 کسان پیشکش دکن. لباجار طرطوسه یه روژاوای سوریه بسدان کارمندین جن این سکتورا تندرستیه لبر آواهی پارزگاه خوپشاندانه دکن. اف کارمند به بریارکه جعالی حکومت نویا سوریه و جکار خواه هاتنه دور خستن. بعد هالخدمة كلها بمنتهى البساطة پشتیوان همو سالان ج خدمت او جدیو لقدر ما بگیرن برآمدان و ناوندن ما گرتن دوی بریاره که به مافین خلک پشتی 30 سالن خدمت مسوگر بکه دوی خلک شایستین خوین دارای ور بگیرن دا کو خانه نشین ببند لدما کارمند من دیوارن مچاور دگیرن لسرکار خو مانه بریارا جکار دورخستنا کارمندین تندرستی جعالی حکومتا هتا شوه به هنجتا سختکاری دگریبستین کارمندان ده هاتیه کرن لی کارمند دبیجن نزلالی دوی پرسیده هیا و داخوازا سر راست کرنه دکن مع إلغاء القرار نحن مع إزاء ام لگل جکار خستن و بردان وان کارمندین کو سخت کاری دگری بستین وان دهاتیه کرن آن چند گری بستین وان نگل چند سازین جدا هنه براستی چند ناوندین تندرستین بطال هنه لورا ام لگل جنو و دامزراندن رنه لینا به اف بریار همو کارمندین تندرستی لخوا بگره بطایبتی اف کارمندین ددری جاهیا جیانا خواه خزمتا جواکی کرنه
لپارێزگەها تەرتوسێ نێزی 25 ناوەندên تەندروستی bi biryara حکوومەta Tehrîr Şam hatine girtin. Her navendek jî xizmetê bo zêdeyî 50,000 kesî pêşkêş dike. ئەم گەشتن داویا بڵتەناخوا دناوە خێر و خۆشیێ دەبنی. نوچه به سپونسریا FIB